مالسي كي مكته حالة يلن زتعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرتي سلام تخطاتلت نايس channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقدا سن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا سامو داتا نايز مدام سانا كتصنحو بخبر نعدم لايك بمقبار شير بمقبار رئيتوخ من حسابكم من بمقلاز دماء أبز مدام سانا كتصاتفو بخبر نعدمكم نتزولو كنت هادما بخل من قد كنا رئيكمينا دارقا زي حجزو اللو زيناتات نابي قلسو يخيدالو كاف ساعتنا بساعات زغير كم معلتنا معلت زغير زينا سلو خوني تمال زبالناكم لومي بنصارو ريبورت غيرنا صورة يتحزولنا كم سلو زلي يتمدرخ زك اير زي نمبر زي دقاقم زي نانريا لنا سلوزي what is going on exactly انت هقاتي ملابزن زحالفة 24 ساعات أبيران بزي أخن جمر كبريك نيوز نبكال بريك نيوز ناسقرنين عن كيد Minister on X says that the Strait of Hormuz is open for all commercial vessels. We're just learning this right now. Let me read where we are getting this from X. The foreign minister saying, in line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through the Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of the ceasefire on coordinated routes as already announced by ports and maritime organizations of the Islamic Republic of Iran. But this is a huge announcement coming from the Iranian foreign minister. And so we're going to bring you much more as we get this in. Literally. Okay. Comes to was alone. This was the first breaking news up the let's say استوصل ساعات مالتيو أتي وشمت حرموز كم استخفته بتويتر تنجيرو زد ما درو أبت مجمريا كنجر كله أمونغو كلتيوم حجرات ركب تغييرهم زلون تسمعينكم زلوني كوين وزينير انت خوني أمريكا كم توتر تقبرو بفلا بزمن دونالد ترامب بدحر مقار جاب مشوقو قادة أسرو اللو سبسلو زلو شمد ما بيبي نتنياهو زبحال اقرو أكايدو كغير نتاك أدمي ساعد زبالا كقمت لان كغيران تنقلكو سخلان جميرو إيراناويان دما نوبيح تمكرو غيرهم سلو زلو كاب كمزي نتا زقبرو وسانوون كغيروان إيش تريفو مالو باي ذا واي اتي وشمت حرموز تخفيت زبالو دونالد ترامب نتي ماركتس مانيبليت نخجبري تتكيملو because in reality كخفت كم زي كونين الجرنيرو نتو وش ما تحرموز كم زي كفت زجبر وسانا بيدون سلزنا برابي ديران تراي نبرة مهنياتو نتاكن بالكنينا زي وش ما تحرموز لان كان زحلة في 4 معلتين ولا ناي أمريكا بلوكيد عصوا كابتي وش ما تحرموز وصي لهم عصوا غيرهم يرهم سلزي إذا عصوا أنت ياخذ كون الرأي إيران سيت وش ما تحرموز قد أبيدهم يزلوا كفيتهم اللون بلا لنا but what is going to happen to blockade سلزي الديتيلز سلزي ترجعجزة مخفاتو كخفت ديك عصو رجز أني نبرة لازم خمسة ريواز لهم زيادة وشمت هرمز أمريكا لما كابتي أبتو وشمت عمان ويون عربيان غالف زبال أبو بلوكيد ناتهم كانتهم عصو هذا مالو سلزي كلت يزلوا كلتا كيلا يزلوا تحرك يلا خفتين دحري لا إيران السخمان تزراري بومز كبروا زلويو أمريكا قد بدحر مقارجة دونالد ترامب راسا حصوتها كصوتي زفتن زلو هذه صوتها ناتو جن نقطة بعالمي زي حسس زلو أمين سيريس لين تقطع بنا عالمنا كم زي عسرة باسكتبول ترتر تبلاد الله كما يزقبر زلو لحلي تحتي بقى الزد ما كم زي عينت volatility كم زي عينت uncertainty نتلاقى أزيك فيديو ولا غزلق ني investment in business أزيك حماقي ونهت اوردر دي خجبر سب انفست دي خجبر سب جزا دي كسرع سب نبرات ابزح دي خجز سب فتي ما يكلني كم زكونتات سو انت جبر يدلي كتصبي حساب زرغاغا يبل كتصبي مالتا بزنس دما حدا جاي ونهت ريسيشن بو يدمت انفليشن ريسيشن بو يدمت ونهت سباي جزني سب كساقا يكلني بو انفليشن كايبلتي ريسيشن تقطباوي زحتاله زبال سب كوافرن كتقمن تزي جميرو تنبو يدمت سلاش دونالد ترامب is the قدامي منچنا يزخل لكو طباو زي مرقاقايو مهنياتو حدو بحدو سانة خيدو قصيلو كفتحو زخل شقرا يلن كالاي قديفو بسلامهم من قد كفتحو زخل نقر يلن مونغو يكسعاد زفتن زلو جيت ماركيتس باونس غير نيرو تانك قبر جميرو لواقانا ندادك ساب سمانين شو منتن يبل نيرو حسوتي ستي ورقة انديو تي ريل واقانا دادي ابداقاتي نندادي ني فابريكا ني قلتو تكملو لعلميتين $10 يزلو تاب ورقات زلوتي برنت زلو بنش مارك تريدين بلا بلا زبال نتي ستوك ماركت زتقملو يقولي زبلو خمبر ابكون انه زلو ندادي كميتن اسران كساميتن 50 يزلو تواقو
ስለዚህ እቲ ዎል ስትሪት and ሜይን ስትሪት ናይ ሰማይ ምድርን ፍልይ ኣለዎ ዝብሉ ካብዚ ዝብገስ ናይ ኢንቨስትመንቱ ዓለም ዝጥቀመሉ ዘሎ ዋጋታትን እቲ ኣብ ኩንነት ትጥቀመሉ ነዳዲ ዋጋን ዓብ ፍልልይ ዘለዎ ናይ ነዳዲ መምንጨውቲ ዓፅዩ እንተሎ ዋጋ ነዳዲ ላዕሊ ዝኸይድ ግን እቲ ኣብ ወረቐት ዘሎ ኣብ ንግዲ ንጥቀመሉ ዘለና ኣብ ትሬዲንግ ዝጥቀመሉ ዘለዎ ግን ኣብቲ ኮንፊደንስ ናይ ዕዳጋ እዩ ዝምርኮስ ኮንፊደንስ ተመስሪቱ እቲ ነዳዲ ክጎድል እቲ ዋጋ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚኣ ትክክለኛ ሓበሬታ ክንረክብ ስለ ዘለና እዩ ሶ what exactly እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ እጂ ክነግረኩም ነዛ ዲል ክገብር ከሎ ሓሳብ ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ዝረአዩ ንሱ ክሰማማዕ ከሎ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሓበሬታን ኣብ ደገ ሶሻል ሚድያ ዝነግረና ዘሎን ዓብ ፍልልይ ዘሎ As we are getting this, we also have a new report that claims the United States is also considering a $20 billion deal that would help to end the conflict. This is a report from Axios, co-written also by CNN political and global affairs analyst Barak Ravid. Let me read a quote from this reporting now coming in. The U.S. and Iran are negotiating over... ኣብዚ ሰምዕዋ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ካሊእ ዝነግረና ዘሎ ኣብዚ ግን እዚ ኣክሲዮስ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ይሁዳዊ እዩ ግን ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ምስጢር ናይ ዋይት ሃውስ ዘውፅእ እንታይ ዝብላ ኣሎ US considers $20 billion cash for a uranium deal with Iran. $10 billion كفيلهم نتي uranium نتي نيوكليراوي 60% enriched ويون زي معبله نا uranium نام نيوكلير كغير زغل نا إيران كوزدوو نعود مع 10 بليون كابتة تحيز له جنزب نخهبو مدب كم زليز نجرزله. The US and Iran are negotiating over a 3-page plan to end the war, with one element under discussion being that the US would release 20 billion in frozen Iranian funds in return for the. انتايران سمبتلنا قد محجي اوباما ديل كجبر كله مس ايران 5 بليون دي ولا 10 بليون نا ايران جنزب تحيز نبره كم زفنون كم زحبهم كسب له بدل دونالد ترامب بغير ناس عرفوا يزنبر زله نبعلوا لما كم خجبر مخان مستنجري إذا زربا زنابتم أودينس مسمته وردت سلد سمعه حسابك غير أب سوشيال ميديا متى السوشيال ميديا متى لما نتديل دسبرنا جرجيرو كنا بالخلينا سلزي إيران لما كموت إتناوتو بمولو تناتاني كلر كتبيها قل مليم زلو انتهينا نسمع زلنا all in all there is nothing clear in here ولا حدا نتصور يلا latest زول حبريتها إيران تايلا لا بس حج زول حبريتها غنسمع reopen the Strait of Hormuz, but insists the United States must end its naval blockade for it to remain open. Its closure by Iran has choked global energy supplies for weeks now. President Donald Trump insists the blockade on Iranian vessels and ports will remain and will be only lifted the moment a peace deal is reached. In the past few hours, he says there has... So, this is it. Zita America zbahal. Time and again, بتدقاقامي كمن زي كل حجر مخانين عند رزالنا. حكم يا ميرانا ويا نزيوم كمنو زخول يكون. by the way نايران إكسبورت زبلوز اللو كسمعكم إيه. كوينات أبزغ باخ جبر مخان جمجيمنا لنا يبرلو. إزي أمريكا زجبروز اللو شتارا كلا إجزانا كوينات كمل السلز دليل اللو يم أبزبل مدام دم تابت يحملو. سلزي تي علمنا بسلام جزء خيز خلز مسلوز اللو نكوينات يزدالو زلهم إيران زلوز اللو. إزي محجز كمال زنبر تاكتيك ناي كويناتيو. ስለዚህ ብዙሕ ኣፅዋራትን ገለኒ እቱ ስለ ዘሎ እንተወሓደ ናይ ቦምቢንግ ካምፔን ክገብር ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ክበኩም ና እንታይ ዝብሉ ዘሎ ኢራን ንሕና ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ነዘን ተሪፈን ዘለዋ 3-4 መዓልቲ ክንከፍቶ እንድሕሪ ኮይንና ከምቲ ቃል ዝኣተናዮ ኣብ ሊባኖስ ምቁራፅ ተኽሲ እንድሕሪ ጌርኩም ወሽመጥ ሕርሙዝ ክንከፍቶ ኢና ኢልና ነርና ኣብ ሊባኖስ ምቁራፅ ተኽሲ ስለ ዝገበርኩም ድማ ንገድፎ ኣለና ይብሎ ባት نحنا نتي وشمت حرمز كن كفتا تغينا أمريكا دما نتي بلوكيد ناتا نتي عصوات قبر زلا بقى تتو كتب لها انت داي اللي كيلا ناتنا كفيتنا نا أمريكا كيلا زغصل تغينو نحنا دما كيلا ناخن عزينا إذا كيلا حزنانا وشمت حرمز زلا ترى يكوني نايك بحر كيلا دما كانوا يسخلينا يرمالو سلازي دونالد ترامب دواز ويد مسزلو نشتي عدل مسحبه بولي سلازخوني بولي مالد دما كمزي نشتي كتلسلس انت جمير كان تايزغو مليشي زقعر مليشي زبلاشو بولي زي قلعة دندان قلعة سلازخوني نشتي كتفرق تجميركا قبل كغير زدال سلازخوني لبكعتا بحرياتون ريال لنا نشتي عدل مصابو إيران قبل كغير فتين نتاي صحيح مسألكم نساتم نتابوش متحرموز كان كفتاينا مزبلو there was this كلتا تويتر لو مجمريا بين تجمر وسيلكم
زياده ايران صحف ويا مجمريا in line with the ceasefire in Lebanon اب ليبانوس مقراص خصوص لسجبره نحن دما قالاتينا ስለዝነበርና ንፓኪስታን اب ليبانوس مقراص خصي اسرائيل ليبانوسن امريكا كم زغبر مسجبرت نحن دما نتي وشمط حرموز كنكفتينا زبلنا بو مسرت نتي وشمط حرموز كفيتنا لنا اب تعتو قصصر ناي ماريتايم اورجانيزيشن ناي ايران مالت ايران ناتقصصرت نتي وشمط حرموز كنكفتينا كوميرشال شيبس ناي نقد مراخب دما كنقصاصا يخلين زبليو ازي حدا عبي زينا خوينو نتعداغات دما عبي منقصاص غبرولي ايران يا دما قدما الى نزم السمع دونالد ترامب فنچ حيل تحقش انتايلو اوكي نا وشمطنا حرموز نبرتايلو وشمتنا ستريت اوف ايران يلو درو درفها مان بي اي سوري حمد الله توم ايراناويان كامبينرز بزخونه تحقس يلو فنچ حيلو نزيا نحنا كفيتنا لنا يلو صني حيلو كن تاي غيرو بدحر مغارجا قال نغار اريوم مولو مالتيو ابا خلو خي صنحه he changed his tone نزي صحفت زيا سدد مالتيو انت بلالو the Strait of Hormuz is completely open and ready for business and full passage but the naval blockade will remain in full force and effect as it pertains to Iran only until such time as our transaction with Iran is 100% complete. The process should go very quickly in that most of the points are already negotiated. Thank you for your attention. وقال عيند متلال سنتايب لالو وشمتنا حرمز تخفيتلو ايران كفيتاتلا سلازي بيزنس دما كفوتيو زربازن منتايو نتي داغاتاتيو ستاك ماركت كريبتو نتي بوند ماركت كله نت ماركتس زد اللي حبريتاي زبزلو and this you can also call it market manipulations نتعداغاتات manipulate زغبرو زلو تخكلኛ مفتعي كاي غبره نسو حب حبريتا لو ነገር ቅጽል እንዳይቅጽልን ትዝቦ ዘለ حبريታ ግን ነቶም حب حبريታ ዘለዎም ዝበለጸ ንግዲ ክገብሩን ክኸስቡን ቢሊየንስ መክሰብ ይገብሩ ለውቶም ኣብጥቁ حبريታ ዘሎ በኋላ ዘራርባ እዚ حبريታ እዚ ትሬደብል ነዚ حبريታ ሰሚዕካ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ተፈትሒ ክትብል ኢኻ ከምዘይ ተፈታቲ ሽግር ግን ፈልጣለሱ ንግዚኡ ይዘታል ዘሎ ስለዚ this is I don't know man حق اب امريكا لو محقن سرعتنا قالوا دي يلا كاخت زارب كبيد فلابتي كابيتال ماركت زربازي ابي مدنغارات يفطر زله anyway انا كمناتي ريتو دونت تريد يزبلكم بزح حبريتنا دونالد ترامب تريد يتكبر زي كاير زغل حبريتاي just ابتي انفستمنت انتلخم انفست غيركم سقبلوا دونالد ترامب كان نويز وسدو it's not information this is noise ጫውጫውታ ስለዝኾነ ጫውጫውታ ሰሚዕካ ውሳኔ ትገብርና you just ignore it ኣነ ከመይ ዝገብር ዘለኹ ንነዊሕ ዋን ኣብቲ ዕዳጋታት ኣይዋሳእን እየ ዘለኹ ከከይደ ከም ትወትሩ ዝገብሮ ይገዝእ ኣለኹ ካብ ኩሉ ይገዝእ ኣለኹ ግን ኣይሸይጥን እየ ዘለኹ ነቲ ሓበሬታ ናቱ ድማ ንውሳነ ይጥቀመሉን እየ ዘለኹ ምክንያቱ እቲ ማርኬት ስላዕል ታሕቲ ክብል ከሎ ስምዒት ክትሕዛካ ይፍትን ክትጥንቀቕ ኣለካ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሰዓታት ዝቕይር ዘሎ መርገፂ እዩ ዘለዎ ነቲ ፀገም ድማ ኮር ኢሹ ነቲ ቀንዲ ፀገም ይፈትሖ ስለዚ የለ ክትደናገር የብልካን ብዝኾነ ንኻልኦት ነቶም ብዙሓት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶን ተምሃሩ ናተይ ስለ ዘለዎም ኣብዚ ንኣኻትኩም እዩ ዝሓበሬታ ንቐፅል ሕጂ እዚኣ ምስ ሰማዕና ኢራን እንታይ ኢሎም ደን እንድሕር ንስኻ ተኸፍቶ ኮይንካ ኣነና እውን ኣይንኸፍቶን ኢና እታ ንሰምዓ ፀናሕና ኢና ካልአይቲ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ እውን ከሪአኩም እየ through Strait of Hormuz is declared completely open. And then Donald J. Trump. But the naval blockade will remain in full force and effect as it pertains to Iran. So as Haji, entirely sorry, I don't know if I can find it. There was this, where was it, man? Targati nuclear natasi. بمولو كوز ده now أبزخ ملاسينا أبزانا بجمرة جمهور لكم there is this about a nuclear deal uranium this according to two US officials أبزخ جنتاي بلالو نتي uranium ويكا nuclear نا إيران تغلال كوز ده مخانو كم قبر ملسدما 10 بليون دولار جنزب ني إيران كوهب مخانو يزنا قرزلو إذا جنزب زون نا إيرانيوم ما عاد جنزب نا إيرانيوم فريز جيرو مزلو مش أبزخ حلفة كويناتنا يوكرين راشا مستجمرة كبابي 300 بليون ናይ ራሽያ ገንዘብ ኣብቲ ባንክታት ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዓፅዮም ኣለዉ ኢልናኩም ከምኡ ድማ ናይ ኢራን ቢልዮንስን ቢልዮንስ ገንዘብ ተዓፂዎ ኣሎ ገንዘባ ማለት እዩ እጂ ነዚ ገንዘብ ክንበኩም ናትካ ገንዘብ ማለት እዩ ጋንግስተር ዝኾነ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ማፍያነት ኣብዚ ዓለም ማፍያ ኣካይዳ ናይ ማፍያ እዩ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ
ገንዘብካ ባንክ ዝገበርካ ይወስዱልካ ናትካ ይኮን ዝገንዘብ ዚ so dollar ኣብ ባንክ ገለ እንተለካ ገለ you can use it ግን if America wants can take them ካባኻ ካብ ግለሰብ ካባይን ካባኻን ጥራይ ደይኮነስ ካብ መንግስታት ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም anything ኣብ ዶላር ዘሎ ገንዘብካ ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም ወሲዶም ገንዘብካ ይኮነን ሽዑ ነቲ ገንዘብካ ንኽትመልስ መሬት ሃበና ብልኻ ነዚ ግበር ብልኻ ቅድመ ኩነት ምክንያቱ እቲ ገንዘብካ ገንዘቦም እዩ ናትካ ኣይኮነን and that is what ኣብ መወዳእታ ኣብ ምንታይ ወድቕቲ ጉዳይ እዚ እቲ ገንዘብ ናትካ ብዶላር ዘሎ ገለ ንኢራን ነዚ ገንዘባ ወሲዶሞ ስለ ዝኾኑ ነዚ ገንዘብኩም ክንበኩም ተኾይና ነዚ ኒኩለር ሃቡ ይብልዎም ኣለዉ ሕጂ ኢን ጀነራል እንታይ ክንርዳእ ንኽእል ኢራን ክትባ ኣይኮነት ኒኩለር ወይ እውን ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ዝተበፅሐ ዲል የለን ግን ኢራን ነዚ ኒኩለር ክትቦ ትኽእል ዶ ኣብ ገለ ዲል እንድሕር ኢልኩም ሜቢ I feel like maybe ስለምንታይ ከምኡ ኢለ እስኪ ምክንያቱ ካብቲ እቲ ንሪኦ ዘለና ካብዚ ገንዘብሲ ኣይናይ ዝበለፀ ኮይኑ ረኺቦም ኣለዉ ኒኩለር ናቶም ሕርሙዝ ኮይኑ ረኺቦም ኣለዉ ኒኩለር ቦምብ ናቶም ሕርሙዝ እዩ ወሽመት ሕርሙዝ ካብ ኒኩለር ንላዕሊ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺቦም ኣለዉ they can do many things they can enforce ብዙሕ ነገራት በዛ ወሽመት ሕርሙዝ ከገድዱ ክእሉ እዮም ንቁጠባ ዓለም we'll talk about this later ጽንዒልና ክንሰምዖ ክንዛረበሉ ኢና ስለዚ ኒኩለር ናቶም ከረክብዎ እዮም ዝብል እምነት የብለይን እንተገይሮሞ ድማ ዘገርመኒ ይኮነን ማለት እዩ ናው ኣብዚ ዘሎ እቲ ባእሲ ዝመፅእ ማለት እዩ እዚ ክህብዎ እዮም ኢራን ኣይህቡን እዮም ገለመለ ዝብል ዘረባ ሕጂ ናብቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኒኩለር ዲስካሽንስ ክንኣቱ ኢና መጀመርያ ግን እስከ ነዚ ኤክስፐርት News first. Nick, what do you make of it? Look, it seems to me we're getting some positive breakthroughs. The fact that the Iranian foreign minister has said the Strait of Hormuz is open to all commercial vessels really seems to indicate that the talks that the Pakistani mediators are having, and they're going into their third day of talks in Tehran right now, are beginning to bear some fruit. Sources I've been speaking to involved in all of this are sounding and looking very positive about where the talks are at the moment. ብሓፈሻ ከም ትብልዎ ዘለኹም ከም ዝበሃል ዘሎ ከም ዝብሎ ዘሎ እውን ተስፋታት ኣለዉ ኣብ እስላማባድ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ርክብ እውን ክግበር ስለ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገና ዝተወደን ኮንፈርምድ ዝኾነን ጉዳይ የለን ግን ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ነይሩ ብዝኾነ እዚ ኔጎሲዬሽንስ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ዳርጋ ተዋስኦ እናተቐየረ እንዲ ዝመፅእ ዘሎ ሓንቲ ነገር ግን ንፅርቲ እናኾነት ትመፅእ ኣላ እንዳሪዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢራን ኣገዳሲ ፅልዋ ከም ዘለዋ مخنياتو أبز سمعوه Global affairs analyst and Iran expert Kareem Sajapur. Also with us, the former NATO Supreme Allied Commander, retired U.S. Army General Wesley Clark. To both of you, thanks very much for joining us. And Kareem, let me start with you on this major news from the Iranians announcing that the Strait of Hormuz is, in their words, completely open. It's been a source of leverage for Iran for some time now. What do you think? Does this suggest a peace deal, a real peace deal, could be imminent? President Trump obviously wants to try to end this 47-year conflict with Iran in several weeks, but in my view, that's not going to happen. You still have the same regime which wants the United States as an adversary. A more narrow agreement on just the nuclear issue is possible, but there's no signs that Iran is prepared to change its conduct. And on the Strait of Hormuz, what they found is that that's an incredible tool of leverage for them. They agreed to open it now in exchange for Israel ceasing its military operations in Lebanon. But in the future, if Israel resumes its military operations in Lebanon, they may well try to stop traffic in the strait again. Well, what's going to حجي انتاي بللو مسيلكم تقرمكم يا اخا امين اكسبرتس ناي عالمنا زبحالو زلو كن منتاي بلخبط اناتيومكم زلو انتاي بللو مجمريا ازي حجي تغير زلو ايران غيراتو زلو حلف امس امريكا مزون ترامب ترداديوم زبحال زلو قصالنا زلو مفتح كون خلديم زبلو زلو ابت غزي استخافتلو غزي استقبل زرب زنبري زماله دما قدمي لساي قدمي 15 ساعات مالتي وي قدمي 10 ساعات ناو እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኢራን ነዚ ትኸፍቶ ዘላ ቅድመ ኩነት ናታ ኣብ ሊባኖስ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክግበራሎ እቲ ናብ ሕዝብላን ናብ ህዝቢ ሊባኖስን ዝግበር ዘሎ ጨፍጫፍ ከቋርፅ ኣለዎ ንሱ እንተተፈትሑ እዩ እቲ መፍትሒ ቀፃልነ ዘሎ መፍትሒ ምቁራፅ ተኽሲ ካብኡ ድማ ናብ ናይ ሰላም ኩነታት ክንከይድ ንኽእል ብላ ኣሎ ኢራን እንታይ ትብላ ኣላ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ደብዳብን ሕጊ ኣልቦነት ዝኾነ ጨፍጫፍን እንተቋሪፃቶ ሰላም ክመፅእ ክእል ይብሉ ኣሎ እዚኣቶም ከታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ዘተ ሰላም ዶናልድ ትራምፕ ዝፍትኖ ዘሎ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኢራን ምሳና ክትሰማማዕ ትኽእል ኣይኮነትን ወይ ክትንብርክኽ ትኽእል ኣይኮነትን ስለምንታይ እስራኤል ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትጠልም ምዃና ይፈልጡ እዮም እስራኤል ጠሊማ ከተፍ ሩስያ ምባል ገበን ስለ ዝኾነ ወይ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ካብ ስርሖም ከስጎም ስለ ዝኽእል እንታይ ይብሉ ኢራን ሕማቕ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ክቋፃፀረና ይፍትን ኣሎ እንድሕር እስራኤል ናብ ሊባኖስ ተመሊሳ ምጭፍጫፍ ጀሚራሲ
ኢራን ነዝን ተዓፂኣቶሲ ቻው ትርጉም የብሉን ዝዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ክብል ዝግብኦ ግን እስራኤል ካብቲ ውዕል ክትወፅእ የብላ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ናብ ሰላም ገፃ ክትወስዶ ኣለዋ ዘይ መሬታ ምግባትን ምጭፍጫፍን ከተቋርፆ ኣለዋ እዩ ነይሩ ክዛረብ ተደልዩ ኢራን ድማ ንሕዝብላ ከምዘይ ትኩስ ክትገብሮ ኣለዋ ኣብዚ ነይሩ ትስምምዕ ድሕሪ ዝከኣል ኮይኑ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ እቲ ገበናት ናብ ኢራን እዮም ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኢራን ግን ገበነኛ ኣይኮነትን ኣብዚ ሶሪ ንዓለም ብዙሕ ግዜ መታሊሎማ ኢራን ትዝበለፀ ሕጊ ተኸቲሉ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ እዩ መዓት ወፅዓ ወሬድዎ ከሎ ብሕግን ስርዓትን ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ እዩ ዝገብርሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዘሎ ብፖለቲካ ንበሎ ብወታደራዊ ንበሎ ብኩሉ ዝግበር ዘሎ ግህሰት ካላርስቲ እዩ ነዚ ንሪኦ ዘለና ብዓይንናን ንብቦ ዘለና ኩነታትን ብግምጣሉ ከነንብቦ ይደልዩና ኣለዉ ሶሪ ኢትስ ናት ጎና ሃፕን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ስፒኒንግ ነቲ ነገር ከመይ ጌርካ ጠማዚዝካ ንኢራን ተሰይጥና ፍሉይ ዓይነት ሚድያ ካምፔይን ኢና ንሰምዕ ዘለና Quote, some pretty good news regarding Iran, but added that he may not extend the ceasefire unless there's a deal by Wednesday. Listen. We're going to be knowing very shortly, but we're talking over. I expect things to go well. Many of these things have been negotiated and agreed to. Sir, what was the good news that you had 20 minutes ago? Having to do with Iran. Can you tell us anything about it? No, but you'll hear about it. But I just think it's something that should happen. It's something that only makes sense to happen, and I think it will. We'll see what happens, but I think it will. Have you agreed to sanctions earlier that everything has been agreed No, we haven't. No, none. You told me earlier that everything has been agreed to. Iran was saying something different. So what has been worked out? Well, he's got to say something different because, you know, they have people that they have to cater to also. I really don't. I'm just doing the thing that's right. I'm just saying it like it is. And we have a situation, I think, that is going to be very beneficial. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. Well, Iran's chief እዚ ሕጂ ከም ዝዛረቦ ዘሎ ኣበይናይ ኩነታት ተዛሪቦ it's a little bit difficult ክትርድኦ ምክንያቱ ድሕሪኡ ዝፀሓፎ ቅድሚ ዝፀሓፎም ክንፈልጦ ስለዘይንኽእል ሰዓት ኣይገበሩልና ኣሎ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ስምምዕ ይግበር ከም ዘሎ ምርድዳ ይግበር ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ ዝበላ ዘረባ ኣብዚኣ ሕጂ ዘይኮነስ ድሕሪ እዚኣ ተዛረባ ይመስለኒ እንድሕሪ ነዚ ንብሎ ዘለና እንተተሰማሚዖም ቦምባታት ክድርብየ ኢሉ ኣሎ እዚ ኣብቲ ቦምቢንግ ክምለስ እየ ስለዚ ዕለት ተናይ ክልተ ሰሙን ሲስፋየር ክውዳእ ስለ ዝኾና ዴድላይን ኣብተን መወዳእታናተን እዩ እንድሕሪ ኣበን ስምምዕ ዘይገይሮም ክማረኹ ማለት እዩ ኢራን ኣብ ባይታ ዘይተረኽበ ክማረኹ ተዘይክኢሎም ነቲ ኩናት ናብ ኩናት ክምለስ ምዃኑ እዮም ዝንገር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኢራናውያን ኦልሬዲ are expecting him to do that ከምኡ ክገብር ምዃኑ ገምጋም ገይሮም ኣለዉ ኣብዚ ፕሮፌሰር መራንዲ I think that there's a significant chance that Trump is, of course, making up all this stuff, which he is, that Iran agreed to this, Iran agreed to that, which is all nonsense. So that perhaps that when in 3 or 4 days, he can say Iran promised all these things, but now they've refused to abide by their commitments, non-existent commitments. You get what I'm saying? So he's saying that the Iranians have agreed to A, B, C, D, E, and F. And then in 2-3 days, he said they promised all these things, which they didn't, but they're not doing them. So what happens next? A military assault. I think that the chances for a renewed U.S. war against Iran are actually quite high. And I think that the language used by Trump, and I may be completely wrong, because Trump says lots of nonsense. ፕሮፌሰር መራንዲ ካብ ኢራን ማለት እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ኩሉ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ተገራጫዊ ሓበሬታ ኢራን ደይኣቶ ደይበለቶ መብፅዓ ዘይገበረቶ ባዕሉ እናተዛረበ ኢራን ከምዚ ክትገብር እያ ኒኩለራ 100% ከተረክብ እያ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዘይቅድመ ኩነት ክትከፍቶ እያ ካልእ ከምዚ ብዙሕ ትዛረበ ዘሎ ኢራን ዝበለቶ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ባዕሉ ቦግ ኣቢሉ ዝብሎ ዘሎ እዩ ኢሉ ንሚድያ ግን ከምኡ ገይሩ ይሕስዎ ስለ ዘሎ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ከምዚ ኢሎምና ነይሮም እምቢ ኢሎም ክብል እዩ ኢራን ግን ሕራይ የበልዎ እንደለዉ ሕጂ እውን ኢሉ ስለዚ ኢራን ወላ ሓንቲ ከይተዛረበት በይኑ ይዘራረብ ስለ ዘሎ ኢማጂን ይገብሮ ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ኣይ ዶንት ኖ እንታዮም ዝብልዎ ማኒፌስት ይገብሮ ስለ ዘሎ ባዕሉ ይዛረቦ ስለ ዘሎ ባዕሉ ይህውቱ ስለ ዘሎ ውግእ ክጅምር ከዓ ስለ ዝደሊ ዘሎ ከም ገምጋም ናተይ ክጋገ ይኽእል እየ ጌጋ ከማ እንተኾነ ፅቡቕ ኢሉ ግን ካብቲ ዝረኣናዮ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሕጂ ኩሉ ዝዛረበ ዘሎ ኢራን እምቢ ኢላትና ኢሉ ኩናት ንክጅምር ቅድመ ኩነት ንክኾነ እዩ ዘዳሉ ዘሎ እቲ ቅድመ ኩነት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ብሓሶት እዩ ዘዳልዎ ዘሎ ስለምንታይ ትሕሱ ኣለካ ዝብል ሚድያ ስለዘየለ ድማ ከም ድሌቱ ነቲ እሱ ዝብሎ ዘሎ ወሲዶም ስፕን ይገብርዎ ነቲ እሱ ዝብሎ ዘሎ ከም ሓቂ ገይሮም ኢራን ቃላ ዓፂፋ ከም ዝናበለት ንሱ ነቲ ፎክስ ሚድያን ካልኦት እቲ ኩናት ዝረብሕሉ ዘለዉ ነቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ሚድያን ተሓዊሱ ምስ ኮይኑ ከጣቅዕ እዩ ካልኣይ ድማ ናብ ቦምቢንግ ካምፔይን ክመለስ ይኽእል እዩ ገምጋም ናተይ ንዑ ይመስል ብላ ኣሎ ካብ ክውንነት ኣዝዩ ዝረሓቐ ገምጋም ኣይኮነን
بتدقاقا من ريو زلنا قمقامي so كمزان رياض لنا تقول دايما مليسا ناب حماق قصات خيد بر ناب صبو قصات خيد يلان ورباوت تي نيوكلور ديل زبحال زلو نابي قصو خيد خل تي نيوكلور كركب يزبل زلو إيرانسي نيوكلور ناتا كتركب تخل دو. Now joined in the studio by Hassan Ahmadian. He's an associate professor at the University of Tehran. Good to have you with me here in the studio. So, Professor, first of all, let's take apart some of these lines that have been dropping fast and furious in the last couple of hours. Donald Trump saying Iran has agreed to suspend its nuclear program indefinitely. How likely is it that Iran has agreed, in your understanding, to suspend its entire nuclear program indefinitely? So, زي حركة دونالد ترامب زبلو زلون بزح زقرب زلون. إيران نيكولار بروجرام ناتا indefinitely ويون نحوارو ني مالسي نحمش عامتنا 10 عامتنا 10 عامتنا يكونس نحوارو تطو قبله لا يبلع له دونالد ترامب إذا ساعة كندا يكون نتكل ويخل يا تحته. There's nothing that has been agreed so far on the nuclear program. President make this kind of statement if Iran is Iran going to come out and say we haven't done this? I think the negotiations that are to basically restart with the mediation of Pakistan are about this. So there's no negotiations now that he basically forced the ceasefire, which was supposed to happen, parallel to Iran's ceasefire. It was a regional ceasefire agreement with the unfreezing of Iranian assets for Iran to. That's what the mediator of Pakistan said. Yes, in their understanding. Iran and Pakistan said so, but. So انتي يبلع لبزي بزعبا نيكولار بروجرام استجابر استبزح سمم كسب حجي يلن زررب يكادالو باكستان تشمقل على دونالد ترامب بوغا بيلو يزبل زلو قايبل انتقونا جن دونالد ترامب زاربو زلو maybe أبت سمم زررب زلو نجار كون خلي بوغن أمريكا زغربو زلو حتوتات كون خلي جن أبت زقبر زلو زررب يكاد كم زلو نفلتينا استوسنا نيكولار ناتا كتب مخانا استوسنا نجار جن يلن يزبل زلو أجي كمتا بروفيسور ميراندي زبلاز نبرة نزيا مزيا كتتحازات خليقة دونالد ترامب أكل نايت نيغوسيشن زربا زلو أمريكا تدولي نجار كم استسمع معلو غيري دزارب زخان تايز فتر زلو أجي كل جزء ندونالد ترامب زقدسو سلام قال يكون إداعاتي زقدسو إداعات kind of ناي حسوت confidence كم زجبرن بومن تردما إداعات كرجاجة مهنياتو ميتر مسيمس أصل زلو كم يجرون إداعات كشكوع يقول بحق خجبر يكلني أبيدي يكونن إداعات كرجو أبيدي يكونن زلو عبد كفال نسون حدقات كجبر خلدن حدقات كجبر كا زقدسو نجارات الله سلزي حسيت رأي إداعات كرجاجو زفتن زلو أزيح ما كيد كم تري وزلهم كم نات على لك أزيح ما كيد ناشكة كم بحدش وقك جمرون مدى بهالوقوني مستون ترامب أي كأني ويمك جبري كلني تبلو نجارون يلا بزح نجار كجبر زغلينا بزح معازنات كيد زغل مرح مخاني سلزي again nothing is clear أبزي good day زي بعضلو نبيجو تخيد is good day we don't know كم ريوزلنا ولا بوجن أمريكا كروخلون تكوينات دارجة أبزح جزية أبحنت نتبيهم دبصحو دونالد ترامب نبحما قصونك خيزلو تخلو عب مخانو نغطي لابسي. Great detail. Dr. Pape, pleasure to have you on the show. Pleasure to be here. Thank you. Professor, can you explain to us the escalation trap that the U.S. may be falling into, and why is it important to keep an eye on the USA's Iran strategy, if there is any strategy at all? But we must also note that the Hormuz has been reopened by Iran now is after the Lebanon ceasefire. Yes, so what you are seeing is كاب تبلت سولي كاونت ندي دمص عليكم زلو حبريتا زعبي قرعات زبنن حغوز زبن دماسيو سلامتاي نغرات كابتوم نتكونتات كاب بوليتيكا وصاي كاب تحديدن حسوتون وصاي بتاريخاو مرداتا بعمقات باستراتيجيكاو تمامتا كزطمتو زوبنا حبريتا زبكم زلو كل بزي كدغراكم الله this is very important ابز ميديا تكاتل وادلو حبريتا زبلص حبريتا يلي زامنان نغص مغنياتو كاب بزح سورسز زبلص حبريتا صميقو يدمص عليكم زلو زيا كم عباي نجار غيركم رايوا قاليلكم سايت رايوا اوكي انتي تبلو لا اسكاليشن ترابز بحالالو نتكوينات ناي مسفح مصاوديا امريكا ما دونالد ترامب ما بتمصاوديا تاتيلو ابت مفنطرا نيران موصو دما يبلون سلازي اذا حجي زغبر زلو مخفاتنا يحور مسدي كال منقسقاسات نغبر زلنا ني دونالد ترامب نيكست ستيب ناوت انتي كوم مخانو مصاوديا اللو سلازي بقليل كوص كم زي كلا مصاوديا يزلو يمزو زلو
እስከ ናበይ ገጹ እንታይ ኸት ትራምፕ እቲ መጻወልያ ዝበሃል ዘሎ Since February 28, the United States has fallen into an escalation trap where it's using military force, bombs, hitting targets, and what they're looking for is not tactical success, strategic success. But at every step, there has been a defeat. The Iranian regime did not fall. In fact, it is more resilient and even more aggressive than it was before the war started. And as you just pointed out, we look to Iran now is whether the Strait of Hormuz is open or closed. That's power that Iran has today that it did not have before. So the United States is ስንታይ ድብል ዘሎ እዚ ኤስካሌሽን ትራፕ ንብሎ ዘለና ብሕፅር ዝበለ ክትርድኦ እንትኮንካ ካብታ ኩናት ዝጀመረትላ መዓልቲ ዕለት 28 ወርሒ 2 2026 ካብታ መዓልቲ ጀሚራ ኣሜሪካ ኣብቲ መፃወድያ ኣትያ ይብላ ኣሎ ቅድሚ እቲ ኩናት በቲ ዝነበራ ፅልዋ ኢራን ብዙሕ እድገታት ክትገብር ትፍትን ነይራ ምክንያቱ ካብቲ ኩናት ትፈርስ ስለ ዝነበረት እንታይ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ስለ ዘይትፈልጥ ነበረት ካብቲ ኩናት ዝጅምር ግን ብዙሕ ነገር ደብዲቦም ኣለው ኩሉ እቲ ኣውዲቖሞ ዘለውን ኣዕንዮሞ ዘለውን ኣቃፂሎሞ ዘለው ነፈርቲ ይኹና ገለመለ እሳተን ነቲ ዓውደ ኩናት ዝቕይራ ይነበራን እንተድኸውን ነይሩ ኢራን መወደቐት ኢሉ ወላ እቲ ዝቐተልዎ መራሕቲ እውን ነቲ ዓውደቲ መንግስቲ ዘውድቑ ይኮኑን ኢሉ ብግምቲ ኣሉ እቲ መንግስቲ ሬዚሊየንት ተፃዋርነት ናቱ ኣርእዩሎ ጥራይ ዘይኮነ ሓያል ኮይኑ መፅኡ ኣሎ ስለዚ ታክቲካዊ ዓወት ንገብር ኣለና ነቃፅል ስለ ዘለና ወይ ኣሜሪካ ተቃፅል ስለ ዘላ ኢሉ ስትራቴጂካዊ ዓወት ግን ንሕና ዝበልናዮም ከነግብሮም ኣይንኽእል ኢና ዘለና ብግምቲ ኣሉ ኣብ ኢዶም ወዲቕና ንሳቶም እዮም ነቲ ኣብ ዓለም ክቅዮ ዝኽእል ንግዲ ክቅፅል ዲ ኣይቅፅልን ነዳዲ ክወፅእ ዲ ኣይወፅን መስመር ከመይ ክኸውን እዩ ዝእዝዙ ዘለውን ገበርትን ሓደግትን ጌርናዮም ኣለና ስትራቴጂካዊ ዓወት ድማ እሱ እዩ ዝበሃል ንፀላኢኻ ዝደለኻዮ ከም ዝገብር ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ነዚኣ ክትረክብ ተኽኢልካ ኢኻ ስትራቴጂካዊ ዓወት ዘለካ ዝበሃል ታክቲካዊ ዓወት ግን ቦታታት ኣቃፂልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣውዲቕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ንፀላኢኻ እስኻ ዝደለኻዮ ከተግብሮ ትኽእል ዶ ረጂም ቸንጅ ትደሊ እኮ ብኸመይ እዩ ነቲ መንግስቲ ንስኻ ትእዝዞ መንግስቲ ክትገብር ኢኻ ትደሊ ንስኻ ትእዝዞ ዝገብር ክፈቱ እንተኢልካዮ ዝኸፍት ዕፀዎ እንተበልካዮ ዝዓፅዎ ሕጂ ግን ብግምቲ ኣልዩ ኮይኑ ክፈቶ ኢልናዮ ክኸፍት ዘይክል ዕፀዎ ኢልናዮ ክዓፁ ዘይክል ብግምቲ ኣሉ ክንልምኖ ዝገብረና ዘሎ ክንብርካኽ ሕድገታት ክንገብር ዝገብረና መንግስቲ ኣብ ኢራን ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ስለዚ ስትራቴጂካዊ ዓወት ንኢራን ዝበሃል ካብዚ ዝብገስ እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ነቶም ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትዕብዶም እያ ትዕብዶም እዚ ኩሉ ነቃፅሎ ዘለና ብላብላ እዮም ዝብሉ ሶሪ ታክቹዋሊ ክዝረብ ከሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ቀደም ክፉት እዩ ነይሩ ሕጂ ተሓፂሎ ክፉት ዝነበረን ዕፁብ ዝነበረን ከመይ ጌርና ኢና ከነመጉስ ንደሊ ብጥርሑ ብዘይ ክፍሪት ብዘይ ፀገም ዝኽየደሉ ዝነበረ መስመር ናይ ንግዲ ብሰንኪ እቲ ኩናት ተዓፅዩ ኣሜሪካ ድማ ዝተጠቀመት ኣፅዋር ተጠቀመት ክትከፍቶ ይትኽእል እያ ዘላ ኣበይ ዘሎ እቲ ዓወት ናይ ኣሜሪካ ስዕረት ምዃኑ ግልፂ እዩ ግን ብሚድያ ጌርካ ብሓይሊ ናይ ዘረባን ፕሮፓጋንዳን ጌርካ ነቲ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ውድቀት ከም ዝተዓወትካ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ again these are also the most important things ኣብዚ እዋን እዚ ክንርድኦ ዘለና different rungs of the escalation ladder, and it's searching for victory, strategic victory that President Trump, I believe, desperately wants, but he can't find it. And what you are seeing is it is Iran who is in the driver's seat. Iran dictating terms to the United States. You contain Israel in Lebanon or nothing will happen. That is not America's power that being exerted. That is Iranian power being exerted. And if this goes on for months, Iran will become, it's not there yet, Iran will become the fourth center of world power. It'll be not as strong as the United States. Boy, American كعبديهم وي النزي روبرت بيبي بروفيسور مالتي كأخذ لويم يزول زلو أنا تحكزي تيزول زلو نسرائيل دسمع حيلية لن بلنيرنا يلو لن كنجنا بليبانوس بفنجة وكراس توصلنا خجبر دونالد ترامب قديد ولو سلمتها قديد ون نتنياهو دحريلكا إسرائيل قديدات إيران قديدات إيران وشمت حرمز كافتن تدليغا من إسرائيل لنتنياهو زقبر زلو وقت تطوع بالبلو إلاتو nobody أب عالم أب زخون يكون UN يكون أب زخون بوتا تشاينا يكون روسيا نأمريكا دونالد ترامب عزيزة أن إسرائيل تطوع بالبلو إلاتو حرائي لي فلتني إيران كن قبر إلاتو أي قبرني عند حيلكا بوكي دان تساقم يلا ناينا قددا كانينا كابوش متحرموز نتقاب ناينا دادت واتساقني يلا نيلهم سو تاقبرالو قطبا كرمبس كم زغل مسرائي كيف تون نتنياهو بفنجا تطوع كم زبلو غيرلو That's very interesting already عابي تاريخ it's amazing أمريكا دونالد ترامب أنصار إسرائيل نسرائيل كي توكسي مقراز نهي توكسي
كم زأوجي زنقر زلو الزخاء እቲ ፓወር ናይ ኢራን ዝፈጥሮ ዘሎ እዚ ድማ ዩቲ ኣብዚ ኩናት እዚ ሕጂ የላን ግን ምስ ግዜ በዚ ሕጂ ዘላቶ ተቐፂላ ኢራን በዚ ሕጂ ዘሎ ተዛዚምት ኩናት ራብዓይ ሱፐር ፓወር ኮይንካ ናይ መውፃእ ተኽእሎናታ ዓብይ ዘሎ መዓት ክሳራ መዓት ፀገምን ኣጋጢምዋ ኣሎ ግን እቲ ሓያል ኮይንካ ናይ መውፃእ ዓቕሞም ነፀረ ይመፅእ ኣሎ ይብለና ኣሎ ፕሮፌሰር ፔፐ ስጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብዚ እውን ስምዑ announced the reopening of the Strait of Hormuz for all commercial ships after Israeli terrorists stopped their atrocities in Lebanon. The deranged occupant of the White House, I'm talking about Donald Trump, is claiming victory, but he has once again exposed himself so spectacularly. The announcement by Iran on the Strait of Hormuz is exactly what the Islamic Republic has been demanding all along. I will explain how in a bit. But Trump today was forced to change his position on Lebanon, showing just how much he has been cornered by the Iranians in the ongoing negotiation. This would be the broad focus of my video today. So ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ክልተ ሰለስተ ነገራት ርኢና ኣለና እንታይ እሱ ድማ ሓደ እንታይ ይብለና ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ተገዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ኢራን ተገድዶ ከም ዘላ ኣገዲዳ ኣብ ዘይፈትዎ ነገር ንኽገብር ተገድዶ ከም ዘላን ብምግዳድ ናቱ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ውሳነታት ይኣቱ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ናይ ኢራን ሌቨሬጅ ወይ ከዓ ፓወር ዝንፅረሉ ዘሎ እዩ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ይኹን ኣብ ሕርሙዝ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መንገዲ ናቱ መርገፂ ናቱ ንክቕይር ይግደድ ኣሎ but this is only part of the story ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ መንገዲ ክቕይሩ እንተጀሚሮም ካብ ፀላእዮም ፍሪዮም ወይ ገለ ዘይኮነስ ግዜ ንክገዙ ወይ እውን ኩነታት ናቶም ስለ ዘይፍቅዳሎም ዘሎ ክገብሩ ክእሎም ሓደ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝዝረብ ዘሎ ኣገዳስነት እዚ ጉዳይ እዚ ተተጋጋሞ ሰሚዕናዮ ዘለና ማለት The United States is the largest arms industry in the world. It's a multi-billion-dollar machine, a machine capable of fueling multiple wars at once. But any machine can hit a snag. It can break down if pushed too far. Looks like that is happening to the US arms machine as well. Reports say US weapons shipments to Europe have been delayed. We're talking about contracted weapons, things that have already been purchased by Europe. Washington is unable to deliver them. Why? US officials say because of the war in Iran. In 40-odd days of fighting, the United States has burnt through a lot of its arsenal. Consider the Tomahawk missiles. The Americans fired more than 850 of these at Iran. They only produce around 80 a year. So in 40 ሕጂ እንታይ ንሰማዕ ኣለና መሲልኩም ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ድሕርሕር ዝብለሉ ዘሎ መንገዲ ንኢራናውያን ደንጊፁ ይኮነን ናይ ኣፅዋር ፀገም ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ናይ ኣፅዋር ፀገም ኣጋጢሞ ምህላው ድማ ብዙሕ ለውጢ ናይ ስትራቴጂ ንክገብር የገድድ ኣሎ ኣብቲ ኩናት ቀንዲ ኣድማዒ ሚሳይል ዝበሃል እዚ ቶማሃክ ሚሳይል ዝበሃል እዩ እሱ ድማ ተወዲኡ ኣሎ ስለዚ ሕጂ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ካብ ምሕር ኣፅዋር መወድኡ ዝኣክል ይብሉ ኣለዉ ንኤውሮጳውያን ሸይጥሎም ዝነበረ እቲ ገንዘብ በሊዕዎ ዝነበረ ተሰሪሑ ናብ ኤውሮጳ ክኸይድ ዝግብኦ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክኸይድ ዝግብኦ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ክኸውን ዝግብኦ ክኽልክል ጀሚሩ ኣሎ ስለምንታይ ንኢራንን እስራኤልን ክህቦ ይመርፅ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ካብ ኩናት ድሕርሕር ዘብሎ ዘሎ ንስ እዩ ዳትስ ዋይ ናብ ብሎኬድ ኣትዩ ዘሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣምፅዮ ነይሩ ኣብዚ ካብቲ ቦምባታት ንድርብዮ ዝነበርናስ እቲ ብሎኬድ ዝሓሸ ኮይኑ ረኺብናዮ ይብላ ኣሎ ሓሳዊ ቦምባታት ስለ ዝወደ እዩ እቲ ቦምባታት ንኣብነት ቶማሃክ ሚሳይል ንዓመት ክንደይ ዝገብር ይብሉና ኣለዉ 80 ይደፍሪ ኣሜሪካ ዝበሃል 80 ቦምባታት ጥራዮም ከፍርዩ ዝኽእሉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሎሚ መበል 48 መዓልቲ ናይቲ ኩናት እዩ ዘሎ ኣብተን ቀዳሞት 40 መዓልቲ ጥራይሲ ከባቢ ክንደይ ኣጥፊኡሎ ይብልኹ ኣለዉ ልዕሊ 850 ቶማሃክ ሚሳይል ተኩሱ ከም ዘሎ ይነግሩና ኣለዉ ሶ እንታይ ገይርዎም ኣለዉ ዓብይ ናይ ኣፅዋር ሽግር ፈጢሩሎም ኣለዉ እንድሕሪ 850 ኣፅዋር ክሳብ ሕጂ ተኩሱ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ዓመት ድማ 80 ዝገብር ተኮይኑ ኣብ 10 ዓመት 800 ማለት እዩ ልዕሊ 10 ዓመት የድልዮ ነቲ ኣጥፊዎ ዘሎ ኣፅዋር ንክመልሶ ቅድሚ እዚ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ መዓት ቶማሃክ ሚሳይል ኣብቲ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት ተባሃሉ ተጠቂሞም ነይሮም ኣብ ልዕሊኡ እስራኤል መዓት ኣፅዋር ኣብ ንኢራቅ ክድብድብ ድዩ ንሑቲ ክድብድብ ድያ ንሊባኖስ ክድብድብ ድያ ንጋዛ ክድብድብ ድያ መዓት ኣፅዋር ወሲዳ እያ ዩክሬን 4 ዓመት መዓት ኣፅዋር ወሲዶም እዮም ስለዚ ኣፅዋር ዝበሃል ኣብቲ ዘለዎ ወይ ትረሾልድ እቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይቲ መኻዚኖ እዮም በፂሖም ዘለዎ ኣፅዋር ምስ ቻይና ክዋግኡ ዝደልዩ ሃገር ድማ እዮም ንራሽያ ከፈራርሑ ዝደልዩ ሃገር እዮም ፀላእቶም ፅቡቅ ገይሮም ይዕዘቦም ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ናይ ኢራን ኩናት ክወፅእ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ስለ ዝፀልእ ወይ ገለ ይኮነ እንታይ ዳ መኻዚኖ ከረውረው ክብል ጀሚሩ ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ኣወፃፅኣ ፀቢቕካ ክትሃድመሉ ክትክእል ኣለካ
እዚ ኩሉ ፕሬሽር ታክቲክስ ተሃዲድን ፈቐራን ዝገብር ዘሎ እውን ካብኡ ዝብገስ ቅድሚ ሕጂ እውን ኒውክለር ክጥቀም እየ ዝበለ እዚ ኣፅዋር እዚ ይውዳእ ስለ ዘሎ በዛ ኣፅዋር እዚ ተዋጊኡ ክስዕሮም ስለ ዘይክእል እዩ ናብ ኒውክለር ክኸይድ ምዃኑ ነቲ ሲቪላይዜሽን ክድምስሰይ ብላብላ ክብል ከሎ እውን መቐፀልታ ናይቲ ካብዚ ነገር ካብዚ ፀገም ዝብገስ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ብግምጣሉ ኢራን ኣፅዋር ናቶም ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዎም ከርእየኩም እየ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣፅዋር ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ነዚ ኩናት እዚ ንክቕፅልዎ ዘለዎም ሽግራት ይግለፅ ኣሎ ብብዙሕ መንገዲ ብዙሕ ሓበሬታታት ናይ ኣባይ ብሪጣንያ ቲንክ ታንክ ኣብ ስዊድን ዘሎ ዓብ ቲንክ ታንክ ብዙሕ ግዜ ዝበልዎ እዩ እቲ ኣፅዋር መንጢልዎ ዘሎ እንታይ ይበሃል ኣለና በዓል እዚአን ምስ ፑቲን ዝፈኻኸራ ዘለዋ ዘን ጭቃዊት ሃገራት ብፍላይተን ባልቲክ ስቴትስ ዝበሃላ ከም በዓል ኤስቶኒያ ላትቪያ ሊትዌኒያ ክኾና ከለዋ ካልኦት ድማ ተን ስዊድን ዴንማርክ ኖርዌይ ዝበሃላ ምስ ራሽያ ርክብ ዘለወን ወይ ዶብ ዘለወን እሳተን ኣዚዘንኦ ዝነበራ ዝደልይዎ ዝነበራ ኣፅዋር እዩ ከፍ ኢሎሞ ዝነበሩ ጠሊሙ ሓደ ንብረት ኦርደር ጌርካ ከፍ ኢልካዮ ከምፃልካ ኢልካ ነይሩ ባዕልካ ትፈልጥ ኢሉ ነቲ ንብረት ናብ ኩናት ናይ ኢራን ክጥቀምሉ መሪፆም ኣለዉ እዚኣቶም ከዓ ጎሲሞማ ትም ዘረባ የለን ማለት እዩ This is how things are right now. So, እቲ ኩናት ከጋጥም ክእል እዩ ናብ ካልእ ማዕዝን ክኸይድ ክእል ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ Bagher Ghalibaf, that's the Speaker of the Iranian Parliament, and of course a key player in the negotiation step will be agreeing on a framework for negotiations, not a final agreement. All right, let's take a closer look at the post by Mohammad Bagher Ghalibaf. That's the Speaker of the Iranian Parliament and, of course, a key player in the negotiations with the United States. So this is what he posted on X. He wrote, the President of the United States made 7 claims in 1 hour, all 7 of which were false. They didn't win the war with these lies, and they will certainly... ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኢራን ዝምልስዎ ዘለዎ እዚ ሓደ ካብቶም ቺፍ ኔጎሽተርስ ብወገን ኢራን ወሃቢ ቃል ናይቲ ባይቶ ናይ ኢራን እዩ ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ድማ ዓብዪ ቦታ ዘለዎ ባገር ጋሊባፍ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ቅኑዕ ዘይኮኑ ብዙሕ ተሃዲድን ሓሶትን ይዛረባ ኣብ ውሽጢ ሰዓት 7 ካብዚኣቶም ሓሶት እዮም ቀዳማይ ነገር ነቲ ኩናት ኣይሰዕርዎን ሓሳዊ እዩ ኣይሰዕርዎን and they will certainly ኣብቲ negotiation እውን ክዕወቱ ከም ዘይኮኑ እዩ ዝነግር ዘሎ or they will certainly not get anywhere in negotiations either. With the continuation of the blockade, the Strait of Hormuz will not remain open. ካልኣይ ድማ ኣብ ባይታ ዘይረኸብካዮ ኣብ ጣውላ ክትረኽቦ ምፍታን ሓሶት እዩ ኣብ ባይታ ይተዓወቱን ብዓውደ ኩናት ዝሰዓርዎ ኩናት የብሎምን ኣብ ጣውላ ድማ ክረኽቦ ይኮኑን ቀፂሎም ድማ እቲ ብሎኬድ ዕፅዋ ንስኻ ትቅፅሎ ተኮይንካ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተኸፊቱ ክፀንሕ ኣይኮነን ኣብ ገለ ፖይንት ክንልክቶ ኢና እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ድማ ሓይሊ ዘለዎ ጥራይ ከምዚ ዓይነት ዲማንድስ ወይ ከምዚ ዓይነት ስቴትመንት እውን ከም ዝኽእል Passage through the strait will be conducted based on the designated route and with Iranian authorization. Whether the strait is open or closed and the regulations governing it will be determined by the field, not by social media. All right, let's bring in Tawhid Asadi, who joins us now from Tehran. So Tawhid. ስለዚ እንታይ ይብላ ኣለዎም መወዳእታ እቲ መንገዲ ድማ ኣሜሪካ ኢራን ናታ ገደ ጌራ ክትከፍቶ ትኽእል እያ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ክኽፈት ድዩ ተኸፊቱ ክፀንዕ ድዩ ዋላ ቀልጢፍ ክዕፆ ኣሜሪካ ክትውስኖ እታ ክዕሶ ናብ ኣሜሪካ ይድርብይዎ ኣለዉ ካልኣይ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ክዕፆ ዳ ይዕፆን ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዝገዓርካዮ ናብ ማይክሮፎን ብዙሕ ብዝተዛረብካዮ ዘይኮነ ኣብ ዓውደ ኩናት ብዝገበርካዮ ውፅኢት እዩ ዝውሰን ኣብ ዓውደ ኩናት ድማ ስለተሰዓርካዮ ካብ ጣውላ መፂእካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ንኢራን ደንጊፅካ ወይ እውን ናይ ኢራን ድምፂ ሰሚዕካ ካብ ጣውላ ይትመፅን ኢኻ ስለደይ ዋፅኣካ ኩነታትካ ስለተበላሸወ ካብ ጣውላ መፂእካ ንፓኪስታን ኢሉ ሕጂ እውን እንተኾነ ብሮቅሮቅ ትብል ኣለኻ ኣብ ዓውደ ኩናት ግን ክትቅይሮ ትኽእል ነገር ከም ዘይብልካ ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጥ ንሕና እውን ንፈልጥ ክትጅምሮ ትደሊኻ ድማ ጀምሮ እዚኣ ድማ ንኢራን ተዕውቶም ዘላ ካብ ኣሜሪካ ፍፁም ፍርቂ የብሎም ኣፅዋር ተወዶ ሰራዊት ተንቀሳቀስ ፅቡቅ ጌሮም አንቢቦም እዮም ኩሉ እቲ ቃንዛ ክፃወርዎ ከም ዝኽእሉን ኣሜሪካን ክትፃወረ ከም ዘይትኽእል ስለዚ ንኣሜሪካ ቤላ ጌሮም መሸንቆቃ ክገብሩላ ከም ዝኽእሉ whether the strait is open or closed, not by Tawhid Asadi, who joins us now. You have the speaker there saying that it's closed if the blockade remains in place. You have other voices inside Iran saying, look, it's open for some vessels if they get the permission, if they go through the route. Is the strait open or closed, and for whom is it open? Well, actually, we have to keep in mind that we are dealing with a very complex situation, not only when it comes to the Strait of Hormuz, but also when it comes to the entirety of the negotiations ahead. And we know that related to the Strait of Hormuz, there are other actors and factors. So this is not just simply opening or closing the strait. We know that Iranians are using it as a sort of pressure point, as a sort of leverage when it comes to the trajectory. ተኸፊቱ ዘሎ ተሓፂኡ ንዝብል ሕቶ ኣዝዩ ከቢድ ይብሎ ኣሎ
ብጣዕሚ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ነጥብታት እዩ ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ዝምልከት ዝውዳእ ካ ዘይኮነ ብዙሕ ርቋሒታት ዘማለ እዩ እስራኤል ዝበሃል ኣሎ ምስ ሊባኖስ ዝገብሮ ዘሎ ካልኦት ሓይልታት ኣሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ካልእ ድማ እቲ ኔጎሲዬሽንስ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኢራን ብርግፅ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ፕሬሸር ፖይንት ወይ እውን ንኣሜሪካ ኢዳ ንምዕፃፍ ሓሳባ ንምቕያር ቀርቂራ ንምሓዝ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ ሌቨሬጅ ፖይንት ዝበሃል እዚ ከም ሌቨሬጅ ትጥቀመሉ ዘላ ስለዚ ኣብዚ ተበጊሳ ነዚ ተቆፃፂራ ክሳብ ዘላ ድማ ናታ ድሌታትን ናታ ፅልዋን ክህሉ እዩ ግን እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ክረዳድእሉ ዝኽእሉ ነጥቢ እውን ኣይኮነን ድሮ ካብ 88 ትነዳዲ ትሪእዎ ኣለኹም ናብ 92 ደይብሎ and this is just the beginning ምክንያቱ the more misunderstanding ዘይምርድዳእ እናዓብየ ምስ ከደ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ደጊሙ ክዕፆ ስለ ዝኾነ እንታይ ክኸውን እዩ መሊሱ ትዋጋዕ ስፓይክ ክገብር ንላዕሊ ገፁ ክድይብ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክግዕር እዩ ዕለት 18 ኣለና እቲ ዝውዳእሉ መዓልቲ ድማ መዓስ እዩ መሲልኩም እቲ ዴድላይን ናይዚ ረቡዕ እዩ ስለዚ ዕለት 22 ክውድእ እዩ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ቴክኒካሊ ክናዋሕ ኣይኮነን ካ ይብል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ካል ዘራርባ they really have 5 days to figure out ኣብ ሓደ agreement ክበፅሑ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን ዝደቂሶም ስለ ዘለዉ ወልሲ ምስ ተንሱ እንታይ ክኾን እዮም ካልኣይ ዊኬንድ እዩ ዘሎ እዚ ቀዳምን ሰንበትን ንዶናልድ ትራምፕ ረሳሕ ተግባራቱ ዝገብረሉ ግዜ እዩ ደብዳብቲ ክካይድ እፅዋዲ ክገብር መጥቃዕቲ ክገብር ቀዳመ ሰንበት ዝገብር ስለምንታይ ስታክ ማርኬት ካፒታል ማርኬት እፅዋት ስለ ዝኾኑ ፅልዋ ይፈጥሩን እዮም ስለዚ ቀዳም ወይ ዓርቢ ምሸት ቀዳም ኩሉ ዓይነት ደብዳብ ጌርካ ሰንበት ኣብቲ ሚድያ መፂኻ መፍትሒ ይገብር ኣለኹ ኢልካ ሶኒ ድማ ዓቢ ኣወንታዊ ዝመስል ኣናውንስመንት ጌርካ ነቲ ዕዳጋታት ምርግጋእ እዚያታ ታክቲክ ናቱ ኢራን ድማ ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦም እዮም ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት እንታይ ክገብር ክእል ኣብዚ መዓልትታት እውን ክንከታተል ኢና እዚ ዝተገራጨው ዘረባታት ዝዛረቦ ዘሎ probably something might come ስለዚ እዚ እውን ከም ገምጋም ዝረአ ዘለዎ እዩ ግን again ብዙሕ ዝተኣሳሰረ ነገር ስለ ንርኢ ዘለና ክንሪኢና ኢራን ሓንቲ ነገር ክውስኸልኩም እያ ኣብዚ ብሃገርና ክንውድል ክእልና ኢራን ከኣፅዋርናታ ምንታይ ደረጃ ኣሎ fast beneath the ground while the United States is moving fast above it. While Iran works on restoring its underground missile tunnels, the United States is sending more troops to West Asia. Now the world is watching a fragile ceasefire, but will all this rearming take us to a new showdown? All this remains in question. We bring you the story. ሕጂ ኣፅዋር ኩነታት ናይ ኢራን ኣዛራብና ኮነ ይድመፅእ ዘሎ ብዙሕ ኣፅዋርናቶም ሬዲ ከም ዘሎን ዝተሸፈነን ዝተዓበጠን ኩነታት ክህሉ ክእል ግን they are digging. Satellite images reveal that Iran is quietly preparing for the next round of war. Iran has reportedly started a massive operation to restore its buried arsenal. Under the cover of the recent truce, heavy machinery is clearing ruins. The famed underground missile cities are being reanimated. Satellite imagery reveals tunnels damaged by airstrikes are now open. Buried launchers are being excavated and repositioned for strikes. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ኣፅዋራት ናቶም ብብዝሒ ኣብ ትሕቲ መሬት እንዲ ዘሎ ኣሜሪካን እስራኤል እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ነቲ ኣፍ ደገታት ናቱ ከበላሽዎ ይኽእሉ ነይሮም ነቲ ሚሳይላት ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም ግን ነቲ ኣፍ ደገ ናቱ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ማዕፆ ናቱ ወይ እቲ ፅርግያታት ናቱ ከም ዝበላሸ ገይሮሞ ነይሮም ስለዚ ኢራን ኣብዘን ክልተ ሰሙን ኳዓይቶም ፀራሪጎም ነቲ ዘድልዮም ኣፍ ደገ ከፊቶም ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ኣሜሪካ ፅዋራታት ተቕርባላ ኢራን ድማ ኣብ ገዳጉዲ ዝነበረ ኣብ ታነልስ ዝነበረ ካብ ቦታታት ውፅያ ኣብ ዝምልከቶ ቦታታት ኣንቀሳቂሳ ኣላ ማለት እዩ ኣሜሪካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብሳተላይት ንሪኦ ኣለና ካልእ ንገብሮ ኣለና ይብሉ ኣለዉ በት again ቅድሚ ሕጂ እውን ስለ ዘይርይዎ ይኮኑ እቲ ኩናት there are always this ዘረባታትን ፈኸራታትን ግን ኣብ መወዳእታ ኢራን ኣፅዋርናታ ኣድማዒ ምዃኑን ንኣሜሪካ ድማ ክሳዕ ክንደይ እስራኤል ንኣሜሪካን ክሳዕ ክንደይ ስምራት ከም ዝገበረሎም ኩልና ሪኢናን ሰሚዕናን ኣለና ኩናት ድማ ክመፅእ ከም ዝኽእልን ክልቲኦም ሓይልታት ይዳለዉ ከም ዘለውን ኣፅዋራት ናቶም ንኩናት ኣዋዲዶም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ መፅናዕትታት ባዕሎም ክሕብሩና ከለዉ ናይ ኣፅዋር ፀገም ከም ዘለዎም ንነግር ከለና ይነግሩና ኣለዉ ብወገን ኢራን ድማ ነዚ ኩናት እዚ ንኣዋርሕ ክቐፅሎም ዝኽእል ዓቕሚ ሓድሽ ከየፍረዩ ንኣዋርሕ ክቐፅሎም ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎም ቁጠባ ዓለም ድማ ንኣዋርሕ ክቐፅል ኣይክእልኒ ብኩናት ስለዚ ኣሜሪካ
ولا ون كلا عينة تصوار غير أخذ كسولة تخيل قطة بعالم قلنا أوارح كقصة زغل عقمية بلون بس عجز اللوكنات سلزي إيران نتوكينات نناتا ربحا نكتقيرو أخل ترف عقم اللوايم زولو زلو الزدما انتاك فتري من قلتيفو من قد قير خل نا إيران أصوار كوداي خلي مهنياتو كفري أيكولون يوم كتبلان تخلي true but the only thing is it is a law ما أصوار أفريو مزلو نا أوارح كقصة لما خلي قليهم قليك زاربا لك ساب ورتشات ورحسبت intensive وقق قبرو لزغلو أصوار اللو هل فابريكاتات ناتون ولا كم تكال انت دي كوني أبتحت مريتي so they are still producing يمزبلو أمريكا دما نزي فلتيهم that's why بقال من قد غيرهم نزو كينات كود وزفت نزلو and we'll see تكوينات نحنا بسلام كوداين عندلقن سلام زي دولي حالتات جنب بسحي يصغطوا له سلوزلو نزو كينات سي ناب كبيد درجة خدوا له زغل تقولوتاتن كنتاتن نعبي متزالو تسفى نقبر قال نقراتيو بسلام كودا زغل زخمزي لنا هلو كاب ساعات سكاير سلوزلو نتز كالي معبالتات أبزغص الفيديو نهنقل صخم فتنينا بليز لايك قبرو شير ريتوهم صحافو حقزو نزي channel سبسكرايب قبرو نابلنا كان سنة بتكوينة أبقال عرسك سام الرهب تصبغو thank you